Cia Kiboi ni bandamanite nontu bwa kuthukanga kwa barabara ile watanithitie thoko ya Omega wita mwitho ongaya andamani ba ni bokari na nditangi na into bingi bya kuthondeka barabara nontu bwa mathiko yara yerigiri kuthithwa ntiru nindi ni bamenerete bunene MC wa Julius Kabira nontu bwa kuteyaniria barabara imwandiki wetu wa Nteto Kome Mutia nowe na ripoti. Wale nyote lino ndo kwao ndo tena kwa kilo kireto mheshimiwa mwambure mungimesi atezi lakini mwambure biri barabara imerio umekura mere to mukora ikoro kura mere wana jero ko kali bauni akari na tori bakirugu ya ntore nenkiboe athiruruje negembe centro baitoreti na muthuro kuibwitheria bongwa barabara kuma Omega gukuma mwithone ongayera bakwanite yaniritwe ni MCO Julius Kabira ya mundo kirumie tomireu bakwa ibanoete noe na baitoreti kubwithi barabara ikenda no baombo kinyithia mwiri wa mwendo wo no rabatire ora wiriri kuthikwa kiumioki batuka turiari sana na MCO yetu Julius Kabira ora twahere kura cietu pesa wita mwere kura cietu lakini batu tengo etonete kinya mara tutirite twe anto ba Pankiboe ondo le barabara yetu naika ilo ikaonda twe de lori dai no to kama tamaya kenda to mago de barabara no ndo musibatu na yuan tore ne to Pankiboe na Julius Kabira nara to meta mundo ko tomberia akawati atu bodi barabara aito gora mberia muri mberi na rero twira uma aturaga mwire kama atwira na mwire muringira atwege atu bodi barabara lakini teko nago feedback tonete monga thai monga to amwatura kali Pankiboe togi atu bodi barabara no ndo musiba yetu na yuyu yetu na to bodi barabara te yake barabara yetu nyingi apu barabara yetu nyingi te bodi twe monga thai no te bwa twethere tiburu tote miago wethira kiwa ito ai milioni 40 na milioni 40 sierara mbaene na tika tolle batuende ndenda kwira Kabira tika tolle batuende batu bira tukwenda maendeleo bara bakwenda kunywa mbia cio iba kundu cio na atu cia tutubwethirwo maendeleo no ntu nibio tukwenda na ndauira renge kubwethirwo maendeleo ti tafadhali ilasima na tutekwelenga Kabira atunjira barabara endro atunjire aria narie no ntu okiagwa muntu ngui wa mutia mundene arima tiga we yo mwelenga renge mukairima niko mutia wa mutira kibanga oroke agona bo wethetie wa muria aeta ko Kabira no no ntuka ngwe to amwere tute mwelenga genda turitira ngwe are oturitira narie to atirimana 2027 eitare agere athira na to amuritetene na to amurita na inye mwere na tute mwelenga atwe kako tweka barabara kinyari kanari kutweka batu itoringa kura na batu number 1 uringa kura na kabisa lakini barabara kinyamu akoro ntore na mimba etete maternity katoka matanjaira no ntoba barabara kuthuka thai twena mathiko turoria nakyo kimba katwaga matanjara tweta kuthika ngwe Kabira era nene ne kuria mbaene naka wano kuigwa wendo ka gutha twatara Kabira aria mbaene naka batweka tukua ni one time bathure MCA itothurite kinya gavana ngwe yone riku tuguromba nete yo kinene be batubwithiri barabara nikenda manto yange yo ya keya ana be tubatasumbe ko kama tamaiya na kuya na malori no toba manto ya u kiria karibaba kurikana kura baringire Kabira nto amba umedhoria kwa busu bari woke akwithira te barikana kiriwiti na mbere na kubwithi barabara mwaka yo kinyike yo 2027 bakaina rwimbo rungi na nerwe ko Kabira itogwera batu twagwera kura cietu tika twagwera kura cietu wita ko mama mucie na kura cietu twagwera tuta maendeleo no te maendeleo batu onete ko Kabira batu atogwera atire utengo turutirite na utegwa ndinyo turutire nya pio nyanda baturutira lakini tutirima 2027 twakwamura bura na tugwanda turaga Pankiboe twira kirugoya ntoba kirugoya monga thai batekundaro nyantata nanga bae kiro matangi nanga bae kiro babutemba ucio bae kiro matangi ne yokenda bomba kunywa rurongo bwiro athugire na ruina myaka wetha tuthairo thuki na no kumeri twagwera gucio kumetene no tebia tutete monga thai twiro yo no tebu tutethuka kithano mieri 15 yake tiele barita Kabira tene vekire muntu kumya thina ciake cio imbi ntuko enge itwara cia manto ya kuhusu mebira ilabu bia to bitiona kinya support kidogo ki county government na to na MCA to era MCA support ilabu akaua manto ya vijana
kou turenda muntu ro kumya mantu ya vijana ayashughulikira akona ya akuru ayashughulikira akona ye akuru ayashughulikira na ntu bonthe bethire ni bekia nto amwe na banirite na twithe twathiru wond yusonga mbere uba wandringi. Nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa Mutia. Ibwa sana mwandiki wetu wa Nteto Kome Mutia nontu baribotu na njira yinkinyaniru na tuza na mbere na Nteto sietu nawe Ederson Mwitika Thendo na urano kuromba itika sinita kaunti ne ya Meru norite akari kumwata mbaru kire ithurano bya mwaka wa 2027 hara wetewe arenda kuthetera Ameru Kathendo awete ati kurwa na senatore urore kukaitene ka Kathuri Murungi endo na kwenda aromba itiki nene thirikari nene nikenda atire itike seneta asiasa babanake. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gitumano banganitie riboti. Nawe Anderson Mwitika Thendo na ugite kiri kithurano kinene kijite ari rumba giti gia useneta ja kaunti ya Meru na kuga teka kuromba giti giki aumite South Menti nontu na kumena Kathuri na kuga mbiritie mutaratara jojo nontu Kathuri na remi kuguna Meru ura kubaterie nguromba na ndiga senator Meru na ndachokera kari mbuga toka nguromba itikana nontu ngomena Kathuri ari mubunge miaka 10 akwa senator tai deputy speaker egethiri kare uri na Ruto ina ndanda muna nasonga githathia atwebere ja tuthaka tukure muguthikirio tondu na nino number 5 nene Kenya githirikari yetu ya William Ruto etha butije githirikari executive number 1 president, number 2 deputy, number 3 speaker of National Assembly, number 4 is speaker of Senate, number 5 in deputy speaker of Senate, number 6 in deputy speaker of National Assembly. Mtoto munene kwa tukona mwana ndeke tha into atare Meru bya kongana tha thirikari neji tote mwakanya kairi nagire into nagire tu akithathia alete mapema sababu time inaisha ama namna gani? Time inaisha watu wetu kiri wamba bwandithia na bubo tabarikitia ja kaunti ya Meru seneta Kathendo ariuga Meru ni bethirite bakiuragwa na into biao kwiwa nontu Kathuri Murungi nethirite ari gitandene kimwe na thirikari na nikio gitumia aremi gukaria Meru na into biao na ndi na nyambene ndithia chetu na kirandu betu anto bakurwa batinja barathamire twachetha tukejira mangana thuri ni akora tonto abunge baratu na bona ndi na mbunge na Kathuri no mburi muno ntu no batikwa akibwathanagia antu bare bakejamwe bakaria rangu jimwe lakini ontu no senior na karawe ngambona nya gita wenga nya tija mwitira ja mwitina ari ta wenga mona gita wenga na ntu bange bairi so ngo ndakona ndi Kathuri kwe na ndi tutina thina nakwe indi twebere bathu Kathendo tunene bo bwe kenda bwe komisioneta Kathendo ariuga nontu giti kia ngavana kiri ntere cha Nyambene o amona giti kia mubunge wa Mwekuru owe akabwira muno ja mutongeri wa giti kia seneti aumite ntere cha Imenti giti kia ngavana kinare Nyambene tema kia Imene kari meto no kiri minister tono ari atune mbitweneo wikoto nakyo nani to nene yeni nene nombo da gina ito wadana tonti ngona mene takeri ngona mene anto beto naona mene tonto anto baba ibe ke dikare undie bate kuma konda riva anto bado ribo na bakabenga ezi ngona bakengwa bachera bakengwa you want them Daka jadi ide. Tomana na metokari mantu daka. Ini kanza tu dari jauna ndira kini ando kadiri. Kila ngona bunte dia kyo igwe tambunge Senate. Nintu ku tambua balabai one tam, katu tam. Ini antu bote baningile ku. Baningile kura. Ndetana ambunge. Ngomba kurwandi nai. Ndino. Ida ino ndo kadiri mune ngwa two tam, unde one tam. Nyantu mo kada mune ngwa jumo. Siasi kuna naye mune ngwa moja. Mimi niko mnengo wa 1 term yeye kwa 2 term. Ya sawa? Kwa watu pambana liko tupambana nao. Ando bakamwa. Nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam.
Nawe Peter Munya na urani mutongoria wa kiama kia PNU na amenerete wamba bwandithi na kinya anto korwa ntere cia nyambene na amenerete thirikari no ntobokurimo wika ukaria munya awite nkulukia anto yanare 10 bareketio totorobo na amenerete thirikari no ntoboika mawirane itikuyuria ne baete thirikari kiumia kimwe gutira thiri usoka na kinya ndithia tiji si usoka mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kiambi no ina riboti na tukairwa ati baba kwa rivu au insight yantu no insight antu reto akiri tutukwenda nonsense. We are tired of that nonsense. Grown ups speaking like kids when very serious matters are being discussed. The incitement. How do we incite a bandit in the forest? Does even speak your language? The insecurity and the killing of our people has been systematic since 2023. Barriers all the time. Tukua tukunua na tuwe tukua na ntuko tukua na kiumia kimwe. Thirikari ichokie na mbe chetu iretire na itwire weta kuma 2023 ichokwe antu baraba kurithia nao batiba kuuma kaunti ya Meru. Sheria ya Kenya iriwa muntu arithie na akwikwo ukenda kuthama ngambe cia kuita kaunti ingi kawaya wa permit muntu kuina ngisho ya quarantine na kuingila mirimo ya livestock ya mifugo. Kaunti ya Isiolo tuta kurithia kote na permit meto ntume kaunti ya Meru ithira kwa muntu wende roa uma na wara uma na kuya kurithia kaunti ya Meru na baba kurithia no boba baithete amba baba kura antu tuku towa ndimo ire ngambe ire na Rwanda ro Meru ire ite Meru county chizamwe thirikari thamia antu ara barithitie nkamira na Meru na ara Rwanda wa Meru saindie buri saindie tiania na Rwanda wa tiania na Rwanda ro embe na ara ndumuru na uko kuonde Rwanda ro na ara tuithakia ngambe baraba ina nkamira nao na ngambe che kuma wa Meru thirikari yambirio sitamia thai tutekwenda kwa ngono tukunua no tumicamanio tukwenda micamanio yayo kuyo tukithiria micamanio antu baraba urairibo kuyobera buru kaira ngambe etawire ngambe tucione ina cio wingirete turetrete watura micamanio ni waita micamanio kandevene kwariria antu baraba tuni ngambe ko bari yobera ati ina mana ngambe igici wena cio tucicokerie tukamya kuigwe wita so tukwenda micamanio Meru ringi. Kasongo, we are telling you, we don't need your people in Meru again. I am ready, His Excellency, and this team, ijinda kacha Meru. Tuerende, wekira, maida tutuweke maida inyabatu. We are ready to go out there and fight because we can do it as Meru. Tule atana tuinde. Otemu kilio tuwaje, we will do it coming time. Anaongea mingi, lakini kwa nyumba kuna kazi. 2023 wakasema wanakuja na drone kuangusha huku ati watapiga watu wanaibia watu ng'ombe zao na kuua watu. Hakuna kitu. Miaka imepita 3. Hao ayudi yetu hao. Naibu rais anakuja anasema jana anasema tupatieni wiki 2 tunajua hakuna kitu. Hii serikali ni talaka tunaenda kupatia kabisa. Tukwithira habari na ngwataniro rindi kuro ya Kenya kuibanga no ntuboithirano bya mwaka wa 2027 akiari kanisene ya GFBC wodi ya Nkondi Jafet Muthamaki Makembo noriti atongore bathure kurekana na mpatho na kwatanira nikenda akari bakagunika Nkuluki Makembo noriti ya youth bara batina kura kusiandikithia ya ringi kura nikenda bakathura atongore bara bakobatara mwakene 2027 dagara weguna na kulikithia Muthomi no rimu kari wa Nkondi Jafet Muthamaki Makembo na uretia ntongoria nthuri aga kaunta Tharaka Nithi gutigeri bakurutira kari gwira na gutigana na ciatho cia kuria gono ntegitara kura muringi kura gachoba bora baruthite igitara siasa ria kinya twanyirie mantu ma siasa lakini igita tayari ni igita retu ria tongoria kurutira akari ba area na bathuritwe ngugi nonto igita ria siasa ria kinya irokomba kunenkera scorecard yaku
ya kuga ngwira umbite kuruta uri mutongoria na anto bagakuthura bagochokia gitini kaba kuthure kuringana scorecard yaku irokethira urutirite antu ba wandi kana antu ba constituency kana antu ba county irio bagomba guchokia kurani ibogo bagochokia gitini kira wina kyo agagita mbeto mbithe kwibandikithio kwa wingi taringi kura gwatamenya makugarura utongoria na nikenda baithurira atongoria bara bakwenda na kira mbomba kuromba ni antu youth muno specifically youth, the young people ndabaromba bathukie kura nikenda bakethira bena sauti ndeno kithurano kyo ketha kijite gya 2027 nonto tathukitie kura utithia wina usemi bagi siasa ni arama kemboretie na siasa gutweka kionanirie kiri mwingi na njira ya kuringa siasa cia thiri itari na ntiga kana irumi mbere antu baba kuromba ite bia siasa baringe siasa cia thiri ite na irumi ite na kumenana nonto kinya nyuma ya siasa 2027 uketha turi akariba nkondi koguo twithwe twina wendo twenderero kira muntu rongi na oranga yatharimite no agatwika MCA atwike MP atwike governor koguo ndaromba akariba nkondi na batharaka kwa njumura twendane na tondike kwendana iro tukomba gukamata community yetu tuthiete na mbere tuthure atongoria baba na vision ya nkondi nikenda nkondi ikomba kuthi mbere tutikathure muntu no ntubwa mbeca kana rietwa tuthure muntu no ntubwa ability ira eneo ya utethia community miare gwete mbari Josephat Gitongori mwarimu munene wa cukuru ya Njokeni Comprehensive riri gwandini ya Nkondi akiuria karibara bagwete munyaka wa kuruta gwira thirikari na konge gucoka maturani gutethia mugongo ndienda kuuga kinya antu barabe mbali na bara murungu atharima na kanyamu ndeni ya mathirikari what choka ni ndeni ya community chienu na arabumite ni kana bombe gukiria waya kwithirwa icukuru yenu iri ntura utukirie cukuru yenu iri ntura waya kwithirwa ikanisa inu iri ntura iri nthiguru choka ni no bombe gukiria ntura ira na mantu makathi menderete gukinyanira na tumbe kwithirwa tukirutha ntura cietu ibwe muno kanisa cietu ibwe muno machukuru metu mabwe muno barete bobo pare kanisani ya JFBC wandini ya Nkondi umageciga munge katharaka nkiripotera Meru TV ritukambita ndagara waiguna na riboti ya Ndegara Waiguna ni atukira katanta kiri nteto cietu muthenya yorwari nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakundira kaita kathongi mbita wa Teri Mbabu.